Ngibingelele babukela emakhaya ngiphinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Mfezeko Media. Lami igama Mfezeko Ntuthu Khumalo bathi ila sibona amagomede. Abantu mhlawumbe somusha kuleli khasi zophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nganza ukuthi udaba esilibheke namhlanje udaba esike sakhuluma ngalo lithinta ukuboshwa kwenyanga yaseThekwini ubaba uDr Khehlelezi-ke lapha nokubikela ukuthi-ke ubanjwa ngamaphoyisa ahamba ngesivinini esingaphezulu kodwa kusimele ahambe ngaso-ke laphana-ke uDr Khehlelezi-ke sibonile ukuthi udaba lisaqhubeka laphana ucala lakhe livuliwe-ke laphana. Namhlanje ekuseni sibonge izindaba ezimnandi zokuthi-ke laphana utholwe ngenacala-ke laphana nakubekwa caca ukuthi-ke yena uyinyanga laphana-ke. So isitori sakhe uyasazi-ke laphana. Uthe-ke laphana uthe mangabe fika laphana e-Magistrate Court laphana kwasekuvela ukuthi-ke akanalo icala amaphoyisa laphana-ke laphana phuma esenamahloni ohle kwenkukhu. Angande kakhulu nganza kwethu nansi ividiyo kodwa nje ubaba uDr Khehlelezi laphana utholwe engenalo icala laphana-ke nganza kwethu. Nayi ividiyo kababa uDr Khehlelezi achaza kabanzi mayelana nokwenzekile ukuze atholwe engenacala. Nansi ividiyo. Sanibonani bafowethu nonke, Jikijela Mkhonto Jikijela, Dr. Khehlelezi Lo, the national convener wabelaphi bendabuko. Bafowethu phakathi endaweni yaseScottsburg Magistrate Court la akade ngiboshiwe khona, ngiboshelwe ukuthi ngiyagijima. Basho njalo bathi bengigijima. Okay bafowethu, njengoba nibona-ke cha inyanga njengoba ngiyinyanga akudlala yathi enye insizwa ziyakhala manje. Kufanele singancengani mase kufanele singancengani impela sibonisene ukuthi asincengani. Bayokutshela bedaily sana de bekhona enkantolo kwenzakaleni dictionary laba ididi umndeni ufike kwadideka kwasana kwadideka ngisho ama-computer baqala ukuthi nje kuyadideka nje ziyadideka zonke-ke basethi-ke India laphana umshushisi hayi lento le mina ngiyibondayo. Guess what, bonke nkosi yamaphoyisa ka-RTI afikile enkantolo azocindezela umuntu wakubo omnyama, bazozama ukungcindezela ini bajika baphenduka ihlaya bona baphume njengey'nkukhu sebelandelana kanje. Sekuthiwa icala lichithiwe, ayikho lento Khehlelezi zibuyelele uhambe bayakusukela labantu because they didn't want to listen to the story with what was the reason eyami ukuthi ngigijime that particular time. Kunento eyayingiphoqa. So icala engizokusho ukuthi lichithiwe. Thank you to members of MK kade bengikhulekela. Thank you to abelaphi bendabuko kade bengikhulekela. Thank you to my family abathe masiphume ekuseni endlini bathi let us pray asiphahle. I believe ebantwini abadala icala cha ngikholela nasemthini ungisebenzele-ke umuthi-ke noma ungazi uthini ungisebenzele liliwini licala liphelile. Case closed, singaphindi sikhulume ngalento phelile lento. Ma ufuna ukuyilandela uyisitha sami ufuna uyilandela yishayele nje straight nanqobo. Viva Mkhonto wesizwe, viva. Asihlangane eGoli Thursday ngikhona esikolweni, Thursday, Friday, Saturday ngizomsebenza eGoli. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. God bless you. Thank you.